internet. Njena kompanija je pre 25 godina prvi put donela internet u Severnoj Makedoniji, a komparativno od tada danas je sistem integrator sa sopstvenim kompjuterskim cloud sistemom koji koristi veliki broj kompanija. Trenutno je počasni konsultant u Severnoj Makedoniji. Gospođa Aneta je tokom svoje karijere bila uključena u humanitarne organizacije i konstantno nastoji da unapredi prava žena u korporativnom svetu i društvu, kao i da podstakne što više broj mladih devojaka da se uključe i grade karijeru u STEM oblasti. Baby Aneta Antela Peševa. Velika mi je čast da sam danas ovdje i zahvaljujem se organizatoru da evo iz regiona prepoznaje žene koje rade biznis toliko godina. Ja hoću da kažem da uvek na konferenciji govorim da ravnopravnost može da bude samo ako žena je finansijski nezavisna. Ako nije, to je prosto nemoguće. Zato mislim da ove žene preduzetnice i svi što radimo biznis već godinama stvarno doprinosimo da budemo na ravnopravnoj novi sa muškarcima. Ja želim da se zahvalim. Thank you very much for my dear friend Julie and Christopher Hill Ambassador who are today with me and to have this honor with me together. Thank you. Ja se izvinjavam za moj srpski, ne znam kako je bilo, ali to je to. Hvala se,